petom kolu prve Crnogorske lige za odbojkašice ekipa Morače savladala je u Kotoru Gimnazijalac. Zadovoljni ste rezultatom. Kako doživljavate igru vaše ekipe? Svakako da sam zadovoljna što ste mogli iz priloženog da vidite. Uglavnom, ekipa Morače je jedna, da kažem, od najneiskusnijih i najmlađih sastava ove godine u prvenstvu, ali naravno da sam zadovoljna njihovom igrom, prvenstveno i svojom, eto ja kao iskusniji, da kažem, igrač malo. U svakom slučaju, radom daljim očekuju nas još jače utakmice, Luka Bar i Budućnost koji su, mogu da kažem, favoriti kao i prethodne godine, tako da svakako da želimo da osvojimo titulu i to nam je cilj ove godine. Što se tiče ekipe Gimnazijalca, sve pohvalne naravno, borile su se do kraja, jeste da je jači, da kažem, pobjedio, ali u svakom slučaju zadovoljna sam igrom. Trenutno ste na sredini tabele. Da li vjerujete da do kraja prvenstva možete dostići željeni plasman? Naravno da. Mogu da kažem da u ovom prethodnom dijelu takmičenja bili smo oslabljeni jednim dijelom igrača. Sad naravno pokušavamo da naradimo to i svakako da nas najteže čeka u play-offu samom, što ćemo sigurno da dođemo, a to je već tamo negdje mart, u stvari april ili tako, a sad su naravno te, da kažem, teže ekipe i tu ako se pokažemo kako valja i kako bi trebalo, naravno da svakako očekujemo bar finale play-offa. Evo, da budem malo skromna, ne titulu, ali finale definitivno. Pobjeda 3:0 i maksimalan broj bodova nam govori bilo kojem treneru da može samo da bude prezadovoljan. Prije svega bih čestitao domaćinu na odličnoj organizaciji i svojim curama na izvedenoj igri. Iako smo po nekom iskustvu i kvalitetu igrača iznad Gimnazijalca, nijednog trenutka se nismo opuštali i to govori rezultat od 3:0 i setovi gdje niste prošli ni 10. U dosadašnjem periodu smo imali nekih problema, povrede dvije igračice i tako dalje. Nadamo se da ćemo u ovim narednim utakmicama postizati željenu formu, a ambicije kluba su jedno od finala, da li je to finale kupa ili finale play-off. Prikazali ste borbenu igru, međutim na kraju poraz. Pa hvala, prvenstveno očekivali smo poraz zbog toga što su stvarno ekipa mnogo kvalitetnija od naše, ali također smo očekivali da ćemo dati mnogo bolju igru, međutim do toga nažalost nije došlo. U dosadašnjem dijelu prvenstva 2 pobjede i 3 poraza, da li ste zadovoljni tim učinkom? Pa prilično smo zadovoljni s obzirom na naše uslove. Prošle godine je bila čak samo 1 pobjeda i to zadnja utakmica, tako da očekujemo još par pobjeda i prilično smo zadovoljni. Planovi za naredni period? Pa imamo mi u planu par ekipa koje možemo da dobijemo, da se držimo toga, protiv ostalih ekipa da damo maksimum i to je to. Doživjeli smo poraz i to veliki poraz. Nismo očekivali toliko da ćemo da izgubimo, jer evo ovih 4 utakmice prije ovoga smo pokazali jednu dosta dobru igru i po prvi put od kada se takmičimo 10 godina krenuli smo stvarno dobro, zadovoljni smo bili, 2 pobjede, 2 poraza, to je za nas baš onako veliki uspjeh. I ovako noćas kažete iskusnija jeste što se tiče utakmice i svega, ali ovo je jedna isto mlada ekipa, kadetska reprezentacija Crne Gore, uglavnom, skoro cijeli sastav. I to su mlade djevojke gdje smo mi mogli da to pritisnemo i sa nekim servisom i tako, da to mnogo bolje odradimo. I ono oružje koje smo mi htjeli da primijenimo protiv njih, oni su primijenili protiv nas i to im je vrlo brzo pošlo za rukom. Očekivanja su nam, mi smo ta očekivanja već i postigli ono što smo zacrtali prije ovoga samoga starta, da izbjegnemo 2 mjesta zadnja koja vode u baraž za ostanak u ligu. Znači nama je cilj neki da se dokopamo te sredine tabele, nekog 6. 7. mjesta, otprilike koje jeste realno za nas. Jer mi jesmo i od ekipe Nikšića i od ekipe Herceg Novog bolji, što smo uspjeli da dokažemo i da ih pobjedimo. Međutim, tu ima još jedno 3-4 ekipe sa kojima mi možemo fino da igramo, da se borimo i ako nekome ne krene, a nama onako baš dobro krene, možemo da pobjedimo.